بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Dan yang terbiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mahuli mga temang muda agama Islam, itukbal na tuwing pagsarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masi nagdirihil ka tu kauhi ibansin masi-masi kita tiatufikan niya agama Islam. Narain doon in Allah subhanahu wa ta'ala siabot ni halam sing Quran long niya tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Beitaan kita sinallahu subhanahu wa ta'ala panagnaan ayat sin suratul Zumar. Sining kitab niya ini amuning Quran tanzilun. Tanzilul kitab impagpaturun sin kitab yan atau akan ing kitab piaturun sinallahu subhanahu wa ta'ala yan minallah daing ha Allah ta'ala. In Quran daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia turun niya, pia laway ni kan Jibril,
arab panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impangasuunuin pagpaturunan sinallahu ta'ala sin kitab yan. Lang na tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim. Inallahu ta'ala min nagpaturon sin kitab amo ng Quran in siya al-aziz. Siya in mangdaraog, di siya pagdaog. Di siya pagdaog. Misampa biya din na isog iwan kusog sin manusia atau akan amin sumulang kanya di da sila makaraog Allahu subhanahu wa ta'ala. Inhatin niya imaagad mawaya kita iwan sindi imaagad amuray na Allahu subhanahu wa ta'ala. Iwanin siya al-hakim mampun niya siya hikmat. Impagpaturon niya sing kitab niya aun hikmat niya aun maksud niya. Ipagpapanjari niya ka ato manusia aun hikmat niya, aun maksud niya. Kaya ingatan sing kita biyatan kita lab sing Quran, sing piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kitab binilong niya, inna anzalna ilaykal kitab. Bunnal tuod long sin Allah ta'ala, piaturun namo kaymo in kitab. Amo na in kitab mahamulya ini, amo na in Quran. Bil haq laway hakasabunnalan. Ibang bukon hak laway hakasabunnalan at ininagdarasin kasabunnalan iban kaadilan. Nagdarasin kasabunnalan iban kaadilan deng Allah subhanahu wa ta'ala narendoon long niya fa'budillaha mukhlisal lahuddin. Ampan niya iyan in nabi niya rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya fa'budillaha mukhlisal lahuddin. Pagkakingatan mo na yung kitab ini, piaturun sinallahu ta'ala kasabunnalan, long niya, in kasabunnalan, pagpaturunan muna sinallahu ta'ala, amo na in mangdaaki, in Quran ini, sindaakan long niya, fa'budillaha, pag-ibadat kau pa Allah ta'ala, mukhlisan, iban, ikhlas, suway kau ikhlas, sa pag-ibadat mo pa Allah ta'ala, pagtaat mo pa Allah Ta'ala, mukhlisal lahuddin. Ikhlas, impag-agama mo, karna sadya sin Allah Ta'ala. Na in mana sin agama, laong nila, imana ni pagtaat. Imana ni laong ni pag-ibadat. Iwan pa laong ni mana ni pag-agama. Tiniya, in agama mang siya masabot. Tiniya, bang paagama Islam, manunjuki siya, paparakala, pag-ibadat, iban long tagang paparakala, pagtaat, iban nasin katandaakan, iban siliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiniya manunjuki siya paamuin sara piaturun sin Allah ta'ala, amuin bogbogan sin manusia. Natin niya in Allah ta'ala, bihitan niya kita, hasura ini panagnan mga ayat, sin impagpaturun niya sin Quran ini, mamaytai hamanusia, sin suway sila magtag-ipon pa Allah ta'ala. Sinamo ini maksud, pagpaturunan, pagparahan niya karasulan, pagpaturunan niya sin kakitab-kitaban, suway imanu siya mag-ibadat kanya, sin ibadat ikhlas. Ang mga parman niya, aparakala sin pagparahan niya, mga kanabihan, matampal ka, tubita niya, laong niya, walakad baasna fi kulli ummatir rasula, ani ibunullaha wajatanihu taghut. Laong niya, bunal tuod, sin nagpara kami mga karasulan atau akan rasul patiap-tiap kauman nila atau umat nila. Uno indiara nila ini pamando long niya ani ibudullaha wajtanibut taghut. Amunain long niya pag-ibadat kamu pa Allah Ta'ala iwan layo inyo im mga pagtutuhanan duga indeng Allah Ta'ala. Layo inyo namin mga taghut pagnganan. Tinatinggalin niyo. Mangsaupa may manusia naghihinang simpagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinati niya, ipagparahan niya kanabihan, amuna in la ilaha illallah. La ilaha, wayro mapatut pagtag-ipunan, bat malengkan Allah. In la ilaha illallah, di mamarahi, amuin taymaon sa jasin tao in la ilaha, hibinin illallah. Di day sa mamarahi, taymaon niya sa jain illallah, hibinin la ilaha. Suway siya ni Jukub, la ilaha,
illallah. Artinya suway mo hibin ingkatan simpiag ibadatan dugaing dengan Allah subhanahu wa ta'ala supaya masampurna mahinang ikhlas impagtag-ipon mo pa Allah ta'ala. Buko di mamarahi ini miyan sa ko la ilaha illallah. Laong na magtag-ipon na to akan wayroong mapatut pagtag-iponan but malengkan Allah o siya hindi ka mag-ibadat. Di ato manjari taymaw hambok manusia balakal makaraos mag-ibadat pagsakali di siya huminang simpag-ibadat. Sari namang di mo karausan in mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amura ko maning karausan mo in kumabtang la ilaha illallah o long tawihan in ikaw long tadi na magkaraos huminang si mga ibadat na bangyan ikhlas da in pagkabtang mo sin la ilaha illallah lahi piarat saya mo iban kaya ingatan mo imaksud sin la ilaha illallah iban maanan niya na misan hadlaw akhirat bangkaw abutan sing kamatay mamarahinatu kain sa adapon pagkain siya nagpara karasulan nagdarasin la ilaha illallah di mamarai tumayma sadyay manusia sin la ilaha illallah hiwin nila in karasulan nila di mamarahiyad to atin niya suway bangkaw imingat ato kan timayma sin la ilaha illallah automatic na tulong simbahasa in suway mutaymaun in Muhammad Rasulullah mangkaw timaymay sa Muhammad Rasulullah suway muray sab taymaun in la ilaha illallah. In atin niya in dua ini di mabutas in tanda niya bangkaw asuhun sin tungod rukun sin Islam ini way ta mo 5 taon niya. Na nasabot in panagnaan rukun syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Atin niya pag naiksaksi sinway mapatut pagtag-ipunan bat malengkan Allah iwan im Muhammad Rasul sinallahu ta'ala. Amo ini inon panagnaan rukun. Atin na bilang da si hambukin dua siya syahadat sa hambuk rukun intawag kanya. Inhatin niya di sini mabutas. Hataw amo innaraat mag-ibadat ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala di manjari papagbutason in dua ini. Di manjari ikhlas sa dyan ibadat mo sa wayroong kimugdan haaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ini ka manjari ka magdawa law mo Allah rahin siyumbag mo. Misan law niya wayrong kimugdan hininan ko in kakulong ni maksud ko Allah ra di manjari yan. Sabab di ka manjari imian ikhlas kau pagsakali in ikaw di ka magad hapiag ikhlasan mo bukom bunal. Puting si manusia aminin imian si ikhlas siya pa Allah ta'ala pagsakali aw niya agad niya dugaing dengan Allah ta'ala. Ya agad niya nafsu niya, ya agad niya kauman niya, ya agad niya adat niya. Ibin niya in Allah subhanahu wa ta'ala bang magsulang iwan sinuno sin hinang sin kauman niya to akan magsulang iwan sin hawa nafsu niya. Asawab yato di tay maon impagdawa sin tao ikhlas in pagibadat niya mandi siya magad hasara piaratong sin Allah ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in pagibadat si manusia di tay maon sin Allah ta'ala bang di mag-agadin dua ini. Ka ikhlas iwan pangagad hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sin kita at inipiapan jari kita sinallahu ta'ala maksud mag-ibadat kanya tunggal isa-isa niyang pag-ibadatan ta. Biasin beta ni halam sin Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ko piapan jari in jini wa manusia bat malainkan karna sadya sim magtag-ipon mag-ibadat sila kan. Bukong magtag-ipon ang mo pangatayan sadya bukod. Atin ya bang miyagad ng pangatayan mo, bang bunal yung pangatayan mo, nagtag-ipon bunal pa Allah ta'ala, subay mga dinanggaw takbaran mo, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay siya magad. Sabab bang mo hindi na magad inunoy nanggaw takbaran mo, magtag-ipon pa Allah ta'ala, inhatin niya subay mo chik-apon pangatayan mo. Aon defect niya, halaw mo si pangatayan mo. Aon defect niya. Na, inatin niya kaingatan mo na, magtag-ipon ka maripadun niya, nagparay na Allah ta'ala Rasul niya, supaya manawag-tawag magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in kita, inaraat kita sin Allah ta'ala biasin nasabot sa suratul Bayyina, atin niya in mga Banu Israel, na iban na sing kita lang tawihaon, in daakan nila amo na magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin nasabot,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyim. Kita kay Allah Ta'ala bihitaan kita. Laong niya, wayroon naraak kim mga sila ahlul kitab. Wayroon sila piyaparahan kitab, piyaparahan rasul, bat malengkan in pardakan, diarasin, halom sin kitab nila, iwan sin, amin diarasin rasul nila, amunain uno, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bat malengkan india akan kanila, atau akan indiarasin mangkarasulan niyaun, hindi akan kanila amunain magtag-ipon sila pa Allah Ta'ala mukhlisina lahuddin. Amoy suway ikhlas inhinang nila hapag agama nila, hapag taat nila, hapag ibadat nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunafa, damikyanin sila ni mamuntul. Di sila magdapit pagkabatalan. Inyaalop nila, biyawbukan nila amurin kasabunnalan. Atin niya mang-aong kabatalan amuin laong ta panghindo buko na mo yaon in kawaon nila amo rin kasabunnalan amuin mag-atap iban sin pagpapanjari kanya sin Allah Ta'ala iban pagpaturon sin kitab iban pagpara karasulan atin ni halom sin Quran bukon ikaw bukon hat kita sa mismo in Rasul sallam biitan sin Allah Ta'ala inna anzalna ilaikal kitab bunar tudlong niya piaturun namo kaymo ya Muhammad ya Rasulullah in kitab amuna in Quran. Unim maksud, laong na bilhak, inyan kasabunnalan, in pagpaturon sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan nagdarasin kasabunnalan, iwan kaadilan. Uno, in halawm sing kitab yan, laong niya fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Laong niya fa'budillah, ya Muhammad, ya Rasulullah, fa'budillah. Pagtag-ipon ka pa Allah ta'ala. Rasul, iyan sin Allah ta'ala, pagtag-ipon ka pa Allah ta'ala. Bukun hat magtag-ipon, mukhlisan lahuddin. Suway ikhlas, impagtag-ipon mo pa Allah Ta'ala. Impag-ibadat mo pa Allah Ta'ala. Impagtaat mo pa Allah Ta'ala, suway si ikhlas. Sabab imbunal agama, amin tayo maon sin Allah Ta'ala. Iwan namin, laong tawihan, tumbasan sin Allah Ta'ala. Imano siya, laong niya, ala lillahi dinul khalis. Bunal tuod lang niya, tupot Allah Ta'ala. Iwan tupot Allah Ta'ala, tumayma, sinamin pagtawagon ad-din al-khalis amin agama ikhlas way kasimbukan sin pagsirik pa Allah Ta'ala way kasimbukan sinamin mga bid'ah siwo da bid'ah akidah siwo da bid'ah ibadat atau akan muamalat wayrong kasimbukan sin katan niya mas sutsi in mana sin ikhlas wayron siya amin lang tabihan lummi niya wayron tamak tauktuk niya buat malengkan sutsi siya ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan in agama sin Allah Ta'ala. In agama sin Allah Ta'ala ad-din al-khalis. Tinasuti siya. Di siya man jari ilunan. Sinisiusyo na mabaya amo in laong niya inel agama sayan. Angkan na, bangkaw mabaya umingat. Bang siya yan agama nasway mo asubun. Unin dalil mo. Sin agama siya. Sabab, di man jari akal-akalon para kala pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa buhayrong makaingat sin taymaon sin Allah Ta'ala iwan di taymaon buat malengkan Allah iwan sin uno amo imbiyata niya parasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab yadto biyataan kita ala lillahi dinul khalis bunnal tuod long niya intag mustahak sin agama amo ilong taben ikhlas amo rain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala intumayma amo na impagtawagon long niya agama Islam. Laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala alam sin Quran inna ad-dina indallahil Islam inna ad-dina indallahil Islam bunnal tuudlong niya in agama hadarat sin Allah Ta'ala amin pag-ibadat iwan pagtaat iwan sin kaiwanan pa sara manara amin taymaon sin Allah Ta'ala al-Islam amo na lang na in Islamin ngan niya atin mana sin Islam bukon hat long taban ngan sin agama sa yaon na kandot sin kalima yaon sin in ikaw suway ikaw magad haaturan sin Allah Ta'ala amunin agama Islam atin niya in pag-ibadat mo in akida mo in pag-ibadat mo in pagmuamalat mo suway magad haaturan niyaon
Sabi mana karya asal sin Islam, amo na ini pagmalilla mo, katam para kala mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagmalilla mo, ipagsaragan mo yung katan, sinamuin lang tabian para kala mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna at inadeng ha mga magkasabot hadua istiftah, magkasabot lang niya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bunal tudlong niya, inna salati, in sambayangku, wa nusuki, iwan sing pagkorban ko, inna salati wa nusuki wa mahyaya, iwan sing kabuhi ko, iwan sing kamatay ko, lillahi rabbil alamin. Karena sadya sinallahu ta'ala kata, sabab siya rin tagmustahak sing kabuhi mo, sin sambayang mo, sin ibadat mo, sin kabuhi mo, sin kamatay mo, katangan Allah ta'ala in tagdapukan niya. Asabab yato wayroong kapatut mo, amo in manglamud-lamud kau lamuran mo sin parakala mo in pag-agama sin Allah ta'ala. Balikan ko in agama Islam, amo na in piagtag sin Allah ta'ala ad-din al-khalis. So way siya suci siya deng ha pagsirik, suci siya ring ha pagkufur, suci siya ring ha kani munafikan, suci siya ring ha subahat, suci siya ring ha uno deng ha syahawat, suci siya ring ha katansin pangadatan mangi yaun katakabur jangki katanggini siyaun. So way suci in pag-agama mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in agama Islam, amin dia akan kaimu sin Allah ta'ala, papapagbawaon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin sampurna kabuakan niya, iwan sin liangan kaimu in mapatay kau duga ing deng halaw man sin agama yan. Abay ta sin Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, ya kamu mga nagparat sa pa Allah ta'ala na ittaqullah, kabuga kamu pa Allah ta'ala haqqa tukati, sin sampurna kabuga kanya us ang pagkabiyaitaan law nga wala tamutunna, ittaqullah haqqa tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iwan ayaw kamu magrida mapatay buat malengkanin kamu muslim ya magad, amin haddin al-khalis pa Allah ta'ala, amo yatim muslim sa bunal miya magad ha agama, amin wayrong kaya simbukan sikatan malummi yadto, malummi alam sin pangatayan biya sin pagkufur pagsirik iban sin kaiwanan pa, malummi ha pag-ibadat, amin wala miyagad haaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu day namin ni kapag sirik niya, kapag kufur niya, iban si kaimanan pa. Iban malummi ilang tabihan, amin lummi pagtawagon, amin pangadatan. Sibu damin lummi, halam sin pangatayan, pangadatan mangi, iban sin kakitaan, sin manusia, inamin pangadatan mo, suway siya suci, suway siya malano, amuyarin agama, sin Allah ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Sabi ito mga tayo mga agama Islam, bang imanusia amo indi tumayma sinamuin agama suciyan makad to na sadya siya pa agama amin bukon suci. Agama amin kasimbugan sin malummi. Asabab yan bangkaw bunal da nag-agama sin agama kasabunal na agama Islam suway mo suciyon yung pangatayan mo dahing ha pangagad mo hisyon agaron mo tinasiw kabtangan yung bawbugan mo supaya kau di malawong imbaw buganta amo na yung Quran sin Allah ta'ala iwan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa banga mo yan imbaw buganta di kita malaw salama lama adeng naman waktu kapapanjari sin Allah ta'ala kan Nabi Adam iwan sinamuin launta kainang nila maksiat betaan sin Allah ta'ala Nabi Adam asal fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Laong niya, dumatong dalong niya magtun kanyo, yung pamandu din kako. Faman tabi'a hudaya, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Isiyusilong niya magad. Bukon hatalong tabihan, tayo maumuha, parat sayaw mo, bukon magad ka. Isiyusil magad long niya hawno, pamandu ko, long sinalaw ta'ala, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wayrong kabugaan nila, way kahanggawan nila, wala hum yahzanun, wayrong kasusahan nila. Tiniha kamatay, di na ko mas mabuga, mapatay. Iwan, wayrong kasusahan mo, kabimbangan mo lang tabihan mga uno. Amuin, lang takawin mo rin di hadun niya di. Sabab may ta, miya magad ka haagama, pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal ito biyaway ta sin Allah ta'ala, dito pa. Ha-Adam a.s. Amin puas sila na kaya ng maksiat, baitaan sila. Panawon sila maripadunya,
Ampa sila piarahan kabtangan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat dugaing long niya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Na isiu-siu long niya bihan. Dumatong dalong niya madtun kanin pamandu deng kako, pamandu ko. Nalong na isiu-siuin bukun hat siya miyagan sa namaupog tud siya mahugot. Pamandu yaun. Hinang niya yung pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala yaun. Long niya fala yadillu wala yashqa. Di na siya long niya malong. Iban wala yashqa. Di siya mazuljana. Amuin makalamud deng mga tao. Amuin nalugi adlaw akhirat. Deng mga tao narka. Di siya makalamud din dito. Di siya makalamud amuin mga tao wayrun nakasanyangan niya. Deng naman hadun niya long tabihan sambil pa adlaw akhirat. Na murah-murahan long tabihan imahal ka kaingatan ta sinin agama sin Allah Ta'ala di manjari kasuran misam pasuran ta di datay maun sin Allah Ta'ala sabin tay maun da sin Allah Ta'ala suway ad-din al-khalis amin agama suci malanu deng hakatan amuin siyabot ta mangiiyad to imam sin kaiwanan pa tuput sadya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in pagibadat. Murah-murahan mamanya tulong tabihan paat kato tanyo bangaon kasana tureng kaku aqulu qawli hadza wa astaghfiruna li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagkaalong tabihan in agama sin Allah Ta'ala sabay siya suci iban suci tuo din agama sin Allah Ta'ala pia turun niya mari padunya sa kaya simbukan long tabihan sim long talummi sabab sin iblis iban sin kata miyagad kanya iban miyagad hawa nafsu nila iban hakaawam sin manusia asabab biadto in kita amin miyamagad sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suwayta mapinig iban suwayta lanuan in pag-agama ta deng mga lummi at katan. Deng naman pagparatsaya at inayin pangasuhuta aum bahayan na rasin sallam pamandu hatungod sin pamaratsaya yan bangaon tayma bangway ay ko magtayma para kala sin pag-ibadat damikyan aum baha pamandu sin Rasul sallam amin nang daaki sinamin ibadat yan bangway ayo tayma bangaon tayma sa bamuanin agama. Na mga mo ilong mo biyan aong kabayan ko inangun. Tinimaginang hinang ko isam. Agama, abukon siya. Amo impiamandu sin agama. Ang pamuilamod ini agama Islam long mo. Di iyat tumanjar. Biya sin aw ng buok tao. Atin yan na mo. Ayaw kamulong na mag-agama sin agama. Kiyaw along niya ding Saudi. Ayaw na sab kamulong na mag-agama sin agama. Min kiyaw ang mga Pakistan. Iban sin kaiwanan pa. Inagay sin tao ito. Suway lang nin agama, maginang ka mo sin version niyo, sin pag-agama niyo. Na'udzubillah min zalik. Papaginang-ginangon kita sin agama ta. Bahasa ko no, amin agama patupon ta habarantay manhal sing hulata. Sa kaulawan agama sin Allah Ta'ala min piaturon niya pa Nabi Muhammad SAW labi na hangi mo taon in 5 bay din ang tupon pag-agama tabihaw. Di na tumub di ha Philippines. Suway sa jaran dito Saudi. Ina to puting. Iwan inyato kabtangan si mga tao babbal lang si bahasa. Kabtangan si mga tao amo nagtag na apaginang bid'a amo ting kabtangan nila. At ini papaginangon ko version mo sinuno si pag-agama mo. Papaginangon ko sinamin agama tumop kay mo. Jadi buko na mo yan inda akan sunod ta'ala inna Allah Ta'ala ala lillahi dinul khalis. In agama amin tayo maunda sin Allah Ta'ala suway siya ikhlas. Atin niya di manjari lamuran. In Allah Ta'ala siya magsasara. In Nabi Muhammad SAW magpapasampay sinsara. Bukon siya, amoin siya mismo in maginang sinsara in Nabi Muhammad SAW. Sa aon waktu dumagbos siya in magsara. Sa bukon niya to. Inyat to daakan dengan Allah Ta'ala labay kanya. Ada po ng mga kaulamaan sin kita. Misan pa unin naawot sin darajat nila di hadun niya ilmo. In silay ni tupot magpasampay imam magpasawa sin siyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayroon tud kapatut nila maginang-hinang sara. Asabab yan, bang uno-uno, long tabihan namin pag-agama, yamod sin tao, wayroon pag-agama,
zaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan zaman sin mga sahabat niya yadto, inhati niya in agama yan, hinang-hinang sin manusia. Hinang-hinang, sabab in agama Islam, najukup, hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabdi siya, wala si kiyawa sin Allah Ta'ala, wala siya wapat sin Allah Ta'ala, piyatay sin Allah Ta'ala, buat malaingkan suway najukup in agama amin pagtagunta ad-dinul khalis, amin agama sampurna iwan jukup iwan sin ikhlas pa Allah Ta'ala najukup at ini hawak tu kawapat sin Rasul sallam jukup nin agama di taman jari ganapan na banglong mo in agama pagsambayang yung mahal nga suway takawaon ding Rasul sallam mangkaw nag-etikad bihato suway muhitan halong sin pangatayan mo lawi mahal nga suway inloon sin pangatayan mo yan namin pagnganan akida suway mo tuod kaon din dito lawi ring sinamin pagkawa mo sin sambahayang dito Rasul sallam sababa mo yan yung pagparahan sin Allah Ta'ala katan kanabihan imparakala amuin lang tabihan pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala parakala etikad amu yan yung pagparahan muna sababa parakala sara yung mga kanabihan aun siya hazaman sin Rasul wala na sara hazaman sin sin mga kanabiyan na kauna dengkan ni aun siya sin Allah Ta'ala hazaman na kauna sa wayrun siya hazaman sin Rasul sallam atin niya parakala sin sara yan Allah Ta'ala nagpatup atin niya hatiap-tiap kanabiyan iwan umat nila piatup in sara yaw na in Nabi ta Muhammad sallam bukom piara mga bangsa Arab sadya ada po ning kanabiyan na kauna ning kanya piara sadya harap pakauman nila atin niya biasin Nabi Isa, Nabi Musa, in sila ni tupot doon na Bani Israel. Wayron lamod sin Arab. Ada awa, amin da'wa piyarakan ng Subhanahu wa Ta'ala. Wayron lamod sin Arab. In Nabi Musa tupot sa Bani Israel. In Nabi Isa tupot sa Bani Israel. Wayron nakalamo din Arab. So magkahagad kanila. Sabin sila, piyara sa jamaon pa Bani Israel. Sain Rasul sallam, laong niya, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tinawala na mo ko piyara, ya Rasulullah, buat malaingkan rahmat pakataan alam. Inatin lapay in Yahudin Nasarin kataan sin alam sin manusiran alam sin jin, suway siya magad sinamuin sara atau akan agama piaturun sin Allah Ta'ala panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampain agama amin di matong matu panabita wayruun nazukupin agama amin piaratong sin Allah Ta'ala kan Nabi Adam kan Nabi Isa iwan sin kaimanan sa diukup sin Allah Ta'ala suway na hawaktu sin Nabi ta Muhammad sallam asabab yato wayruun kapatut sinisiusiu manusia misam pabiya din ingat niya gumanap amuin hapag agama amuin tataymaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sibo daya namun pagtagulong tayo pagmaulod na kaatao wayroon yan lamud hapag agama sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iwan naong tabihan sin namin kaiwanan pa asabab yato balikan tayo namin ayat namin kain at tulong ni wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah atin yamin nasabut ayat ini siabut sin Allah Ta'ala wa zalika dinul qayyimah in nasabut yan indamikian sin nasabut yan dinul qayyimah amunanin agama mabuntul amuna muna suway ikaw mag-ibadat ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sabi ko matay ma-ikhlas yung pag-ibadat mo bang bukon yung pagtaat mo yung pag-ibadat mo magad haaturan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na di isap yung matawag, miyagad ka haaturan sin Allah Ta'ala, bang muhibin in sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang muhibin in sara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau akan gumanap pakaw, pasara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampira sin Allah Ta'ala madtukan niya. Iban lang tabihan, di manjari, amuin, taymaon in pag-agama mabuntul, bang kau amuin, masikaw di marapit atau akan niya magad hakabaktalan misan payaw ng kasabunnalan kita mo sa aun waktu ipagbin mo in kasabunnalan magad ko kabaktalan suway lang niya mukhlisina lahuddina hunafa suway ikhlas pa Allah Ta'ala pag-agama iban hunafa suway mabuntul ka wayrun agarum mo ba't malain ka namin kasabunnalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hunafa napagsakali lang mo mamarahin nato di laong niya wayukimus salah suway ikaw magsambahayan kaya wajiban ka magsambahayan man ka muslim na
suway ikaw magsambayang, ba't man ko di magsambayang, way roon pa kaw, nakatindog pamuin tindugan sin agama mabuntol. Wayukimus salata, wayutuz zakata, man kaw dayahan, os di ka magzakat, masi in ikaw ang pakawingkok mo. Bukwala pa kaw nakapag-agama sin agama mabuntol tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabang mo tunaynan na yung pag-ibadat ikhlas, yung pagtaat ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung magad hasara sin Allah ta'ala, magsambayang kaw, magzakat kaw, magpuasa kaw, yung singkaywanan pa, wazalika dinu qayyima, amo na yan in agama mabuntol, inhati niya aming piyangayo mo, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pandui kami, pandui kami, taufiki kami, pakain as-sirat al-mustaqim, padan amin mabuntol. Na dan mabuntol, magtagna siya pag-iman, ibaning pag-iman ini, di lang tabihan dumayaw, bang siya di tagnaan sin pangadji, sin ilmu, amuin ilmu, kiyawa, dahing hakitab sin Allah Ta'ala, iba na sunnat sin Nabi Muhammad SAW, dito tumagna ingkatan, atin niya bilang Muslim, suway talano aning pangatayanta, sining pag-agama ta, in pangawaan ta sin pag-agama, amo in timurun matu pa Nabi Muhammad SAW, amo na yung kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnat sin Nabi Muhammad SAW, was then dito, amo na in pagtawon, ijma sin mga sila, sahabat sin Rasul sallam atau akan namin ijma tatay maon sin mga sila mapatut mag-ijma along tabihan. Mang parakala akida, parakala pamarat saya, amurayat tu yatu in mapatut ta pangagaran, buko namin akkalunta. Buko namin hawa nafsu ta, buko namin tagainop sadya atau uno-uno na Hindu sinisiyusyo na naghindu, amin bukon siya miyagad haaturan sin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mamman in kita niyo long tabihan, taufikan sin Allah Ta'ala patayon niya hauno apagbagbog sin agama kasabunnalan, long tamang balikan ko bangaon kasan niya tuding kako bangaon imamo niya tutupot ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sufufakum wa la taqribu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.